Halo pemirsa, kembali kita ketemu di channel Bumi Petanida. Ikutin terus apa yang saya bagikan. Hari ini saya lanjutkan ono nama daraso sinomufano omemoi mukolia bamahulia ia tak ono untuk menemu mengubalu ia. Nah pada akhirnya ono nama daraso dari ohnya mangabuli ia adalah ada seekor ikan, dan ikan itu muhede sehingga tobali fomonia misogo basa ke nama daraso sino irei onosia anomegeme latuyu nomonia razo nomor 5. Nah ia ta anak atau huge meno mangobalu ia ba labe khenia warazo samu sama ke saene ira telefuso ba mamatero ia ba sambua sui itu huge ba arazo no sinehe ni hafefu khenia. Akhirnya nomor 5 ibe esai kheganya ba ia genahiania. Berarti ya ira onorazuan di sino da siwa berarti habe na darwa zino mangubalu. Berarti da fituto ira matora kodano nama darazo si anomeke ba sarabawa dua bawa tufi ba no baga ba matoronia. Talifusera nomor fitu so aturaturai ke nomor 5 nomi di ba arazo selama memengukoli gan nono ga arasiaan mengira-ngira iya imane muyekau ni nahinia akhirnya nomor terakhir, nomor 2 terakhir, nomor 3 terakhir, nomor 4 terakhir, nomor 5 lihat nomor 5 nomor 5 sih gena razo sofra nome nomor 1 ya nomor fitu nomor sia asar nomor 1 berarti yobloi no yobloi isofu ke rahinya nome ba samsata yawania zia akan ilau higu ba ufahatu ami ba ufakuni ami ba ya doan desa ini leta domagu sa ini ba arazuan de ba ke namata ba liu le bisa gada nomor waluan de na fauda dunia dan ni waguan de law kanya bahatia makasumo hatia rencana iba yaudo sa ini ba lagi mido mukoli si mane ira ga ada nomor syaa ba le mido si mane nomor 5 mi bagi kheda harato iba bisa kheda bale ba leni romo ka ada syaa harus iromo da ayo fokonya wa ini ya misi irahiku basam satu dan nakagu tenga ba favor tu tegu ke ganda razo ba fokonya tanakagu ibisa ba kayo na manda ba razo ba mi behe imane ga rasia anu rol mumeke ye numero fitu boy wa az bale hesa da odanya lalania pa tahu ke ba matun ai imane mufatano nomor fitu iu hama khada harus tabagi lemite khdan ba lewi lawai ba dia ni lagu imane akhirnya syahinomi iu eka nada emanun ni era-era
tuba madu di barazo ke untuk masih di maratu ke ufaigi le nyaman daluk tamaneo ibola hebisa na tafatuna i namanda masih soya mas tangungo ke khoni niwa mata ba lumro ke nomor fito ia ba niwa gua i khami no fakone ami fe fukagu bazi tamboi ni tanu ta khegu sobi ni ta khegu fe fu soya mata le mano hede zizi nakhira tanu bonom tenang mano ira imane nomor 1 lo yo sabata ba higo amai do ufuli khona mata be hede muta amai do fatun khania ayo boita saida balasi mano raugo bana lau na ke lau na le ba fai makanya ni economic fanta imane nomor siak economic iba foto de ku betaka fauita muita tambakal imane nomor economic imane lu ule fefu ni wa ngau ya zaman tapi data be ifuna da sa ini ga atas ya arah miki maka su nomor efa ande fausa de dunia ya no miki bombagi harat umum beruzane bali umur niya ya umur dolar wafahe ya beragabu yu nama madara sudah lu agak tua masih agak ba ya namanya umuraz balik babu nih ira tema wa i lalau faudu pa faudu sabul lu masih nomor itu iwan mu de o ba usiwan rau ke ba mataru da lu fakau ni ami ande na mi romo hende fauhu ira ande ya omo namata rarudakan bertingkat nah so sambuan nahia yohi ranu meke me faudura nonge no fana ziaki ba no fana nomor 1 wa mbaka gara razo wa fehede nomor fituno meke atarwara ba mila bakada faudura no meke tamanezi faudu ba ya ewahi alua simane falele ira fatezu huluga cecomo mano na baba ngarazuan ya ira si soba ba razudana ndene oiso gezo halu khura na sogui zo halu khura ira lawe sogui zo halu ira matua na so halu khura ira alawe nomeki so masih nomor fitu nomeki ya zane ira alawe zo halu khuna madara zo una mato filinrua ya ba nuna mato le olha ramatua zo halu mato dalima leulah ni hatu ira sai ndara bita solo masih nomor fitu nome ma ira nomor galata nome ke wala khura yo si faudu mengo si faudu nome ke ni ahun ai ba tamane di nomor la wisi kita balik baka maifu ahon la legi la nomor fitu ande va umasi khania nomor ta
sana selalu hutan mengal kita nome. Iyo wanda khumi lebeni fantu pamadeni fa arazo. Wanda khumi beni fantu udu pamatuno haratuli. Ya rau tuan dari ini hasil lu khumi rau tuan dari ini ba. Le oya ngawal khu. Ida. Menu iyo be di nome di tirara de nome fitu nome. Imane hanya rau tuan. Ya suhalu khurab nasil khu de bali ila. Ya lula ila bisa saya ya ira rong ba azania de saya. Hanya rau. Imane itu magu ya tuan de basuhalu ba nomor razu ban de tuan. Ya suhalu khumi ba wila bunda ba razu nomor fitu. Tamane mi ke bali suhalu akan le mo ira mi yang baca cara razu ira bat kurang tam nggak bisa. Daman halu rai sani haku tama suhalu suri rino ya si mo ba utu sa misa. Nah, ai tirara de nomor fitu. Ya imani ai sehimeno sonra ke televisi. Ayo televisi saya ya. Lau u fononrongo ni wa muta. Ba lau daha wa uhalu nani sisahiko. Fononrongo lima. Sehingga bercerita dana saene pemirsa mangitogu wa basunda tarano megi ber pebaturano megi selalu khora ba mai de dunia zihete zuhalu khrano megi ba fawira. Nah ndege da wa cerita da dongeng part 4 bata lanjut ke sudannya ba episode berikutnya. So good.